الاستوديو كاميران حاجو سروكي كوميتايا بيواندين درفا يا انا كسي ميفاني منك كاميران بخير هاتي من بحثه هناك تشتون كر تخوزم زيادتر بزانبم والقل سروك برزاني بيهتر بحثات شكر وەکو راپۆرا خۆرە گوتی بڕاستی بگشتی پرسا سووریا هاتە باسکردن پرسا کوردی سووری تایبەتی لە هەموو هەرێمە و هەروەها ئەv گەڕامەی داویژی یا مەکری عالی تێکیلێن وڵاتی بیانیرە خودی باندۆرد پرسا سووریدا ئەوژی هاتە باسکردن هەنێک بەشێک ئەخەفتنامەژی لەسەر پەنابەرا بوو هەنێک تشتن خستنە تایبەت هەبوون جەنابێ سەرۆکردن یعنی بگشتی لەسەر مژارێک گوتەکەرن دوی پەنابەرە ئەv تشتێنها مەدرسە ئەوە تالی ئەو یا هەری ئەکتوێل بوو گۆنەها زمانێ بە زمانی سۆرانی دشونا زمانی عەربی دەوێ کردە مەجبوری بەێ بەجا گەهاندێدا و تشت و تەخمینا منێزیک ڕێزدار وەزیر وێ پەیچوونەکێ سەروێ مەسەلەی بکێ و لەگۆر مەفێم کردی ئەم باوەرن وێ چارە سەروێ کە کامران نەرینەکە مەسەلەن ji berêde serok barzanî di navbera we peyê dê de ye gelek civîncî çêkirin projeyeke din heye yan jî karekî din heye ji bo ku hûn careke din hûn û eneke peyê dê nêzîkî hev bibin di vî werî de qet tu guhertin yan jî tu pêşniyar tu nerîn hene وەکە دزانن نەها پێشخەریەکە فەرەنسی هەیە ئەنی یاگۆ ئەکتوێل ئەوە و لە پەیچوونێک دوێ مەسلەی دەهەیە دوێدا ما بەحس کرد یانی دوێ جواتێدا وجی هاتە باسکردن وەکەن هاتە باسکریژی بڕاستی جەنابێ سەرۆک مهندسێ سێ پەیمانێک و مەدناومە و پەیەدە دەچێویە ji ber wê jî ew baş dibîne got li peyçûnek li peyvê meselê hebe taybet ew garantîka navnetewî hebe ji ittifaqeke nû ra got ji dil li ser sê asta siyasî îdarî askerî ittifaqek çê bibe û ji bo ew nakokiyên di nav Kurda da ne diriyê şer debe yan diriyê rengekî dî ji çareseriyê ew çareseriyê bi diyalogê dibîne û em jî vêna baş dibînin û her wiha wekem gotî ev prosesa یا فرەنسی jî hêl li dare û dimeşe. Baş. Ez ê werim ser mesela destûrê tu jî endamê komîteya destûrê ji aliyê. Ene kesê ve tê çaverêkirin ku meha bê li Cinêfê civîneke destpêkê çê bibe meşru'a we projeya we ji bo destûrê amade ye? Belê niha ya giring gelo ev civîn wê çê beyan çê nabe. Di civîna yani guman ser hê ihtimala çê ne? Yani niha ev salek û tiştek ewlo rawesta ye. Yani tiştê betalî me li Rusya bi Brêz Bagdanov re me behs kir ev mesela. Evî got duwazdeyê vê me hê civînek heye. Duwazdeyê mehan ha. Wê li wir safî be. Yani hemû nakokiyên got hebûn li ser mesela cehl, li ser mesela nava, li ser mesela میکانیزما هەلبژارتنی gelek tişt hebûn got evna safî bûye ew duwazde bû şazda niha tê gomankirin got şazeyê me hê li wê derê ev dewletê got bicivin tifaq bikin got dest pê bike komîta destûrê lê di baweriya min de rejîm wê her hewl bide got ev proses nemeşe ji ber yani guhertina destûrê û guhertina şêweyê rêvebirina Sûriya dihêlê rejîm bikeve xetereke mezin de goyê dî nemêne. Ama pêncî endamên nêzîkî hikûmetê di nava komîteya destûrê de hene. Yani wek prensîp a hikûmet amade ye ku di nava yani ev karê destûrê bi rêve biçe? Erê ew ji ber fişarên navnetewî got lêbûn ew qebûl kiriye. Heger bi kêfa wê bê baweriya min de wê nekê. Lê ez ji ber wê dibêjim ev hene rasta pênceh endamê wê hene. Pênceh yê yekîtiya milata heye pênceh jî yê rikberiya siyasî heye. Em amade ne duê prosesê de em bikin. Bes heta niha nebûye ji ber got rejîm ne ciddiyet vê wê da. Di tirsê heger sibehî guhertinek çê bibe nikaribe bi şêweyê berê rêveberiya Sûriya bike û di tirsê heta şiklê dewletê werê guhertin heta gelek tiştê esasî taybet mesela demokratîk. Kek kameran divê pirseke wê ji te bikin. Meseleya herêma aram, navçeya aram vê dema dawî gelek daxuyanîn we derketin di derbarê navçeya aram da hûn dixwazin pêşmergel wê herêmê bicî bibin pêşmergeyên Rojava? Berî her tiştî herêma aram nav gelkî tê gotin. Lê gelo her keskî herêma aram çilo dibîne.
يعني الجور فيجرا جومديتي يعني والجور تصريحاتي جوجالية تركيا ودرت كبن هريكي برنجك الهرم أرام بيجي هرم أرام لجور أمريكا أو هرم فالا ببي يعني مطرسية تركيا برسلا وبريدان نهرم أراما يعني هرم أرام نبي رنجي تكرن وأز تشتكي ديجي بجيب هرم أرام جبلي تجربة كرسنا علاقة تجربة دي دنيا ده نقل كي سركتيا لهجر الويدري خست يعني خستنك تشيبو جو بيشمرقا لور بجهه بن بيجومان بيشمرقا آمادنا. تركيا قبول بك؟ بس نزن هاوي تركيا قبول ناكل اللي بتخمين نعمل بلكي أو مشكلة كزيد الويدي نبي يعني بالنسبة تركيا دخوازي أو بفرزون دبجة يعني وقت دورك جو ببي عنجي تامبون بلغا وقت تركي دبجن يعني أوايكي دخوازي أو لكارية الويدي بجهه بكي أو بهوريا وينينا جو أف ريفابريا جو إيرو هيا لوربي و أو لكاريا يبيك بي أم بحثا ديتني وادكن جبرويجي هاجر برنجكي دي أو لكاري بيك بي بأريكاردي ودانستاندنا بأمريكا وهزين ديرا إما بتخمين عم احتمال قبول بي قالك سپاس کامران حاجو سروک کمیته پیوندی درفه یا انا کسی میوانیم. زور سپاس.